Komishona wa polisi Sulaiman Chirungi kandi uri umudumizi wa polisi ya Hamezi yahamya ko kuronda emibiri y'abantu abagwire mu mugera gwa Nguse guhwire kandi kubatungire emitumbi 10 yonka. Tukyali muhigo gwa kutoza abantu ababulire maizi baitu amuhura maronge gali nti abantu abaingi bantu 10 betwakayiha mu maizi kutumikirozerege ijo kandi bakia ababona bazikirwe. Chirungi nagumiza mwagira ngo nibaza kugumiza muno kucondoza okureba ko baratunja abantu abandi okwetegereza yaba bahurire ninga bafire. Twino gumya nti abali maizi tujja kubatunga oba tujja kubatoza ona hali bali trolenti abantu tumanya hali bali ka abantu barabali bomezi oba abalaba bagwira maizi nabo tugumya tujja kubazora baitu muhigo kyagenda maizi. Chiwanda Jovan, Olivia Namukwaya hamwe na Christine Chitio abarugiro mu district ya Mukono nabagira ngo bakatunge sumu ngo muntu wabo yokana mukasa agwiro maizi bitu kandi ngo nahati bakatungira umuntu wabo. Aba basima polisi abo kugezaho kumuronda no bucirabe ngo takarebekereho. Batukubira bukubi bisimu fe tuli be Mukono kimuganda wange agudde mugga abamutwala abadde akolera eno ng'akoleyo mu kibira so n'okutuusa kati sinaba muzuula era gwe tukyanoonya wiiki namba tetunaba mulaba. Onyo omwana wange Mukasa Yokana ali kubamu kubagwa mu mazzi naye y'omulambo gwe tegunnaba kuzuuka naye twebaza poliisi ekoze ekisoboka n'olwaleero ekyakikola okulaba nga Yokana azuuka. Nanjemeza Caroline ori omujwekero wa president mu district ya Kagadi nagira ngo polisi neza kugumiza mo kuronda omutumi gw'omuntu osigaire owo abantu bari kugira ngo nawe hakagwa mu mugero ogu. Twine omuntu omwe otakarebiwe ow'abantu babo beisha kutugambira bakwenda omuntu wabo so tukiruhaha operation tusikahwire. So we have a feeling that aho bakuza kuhereza maybe by tomorrow ntiza kuba twagize ekishane oba kubantu bagumizamo nari nibarekeraho. Polisi kwebire nehendera omuhigo ogu hariho abantu abarebekireho bari kukozesa amato ashatu kwambuka omugero ogu kandi obo biine n'amakara nuko kukwatwa polisi kandi abwahataba bakumirwa aha mbuga za polisi ya Kagadi kandi barinzire okujunanwa. Omuringo nigwo gumwe enganzi y'ihanga Right Honorable Robin Nabanja esande hwire obu yabiraresire okusasira kwa President Yoweri Kaguta Museveni akaragira ngo abantu bona bari mu kibira eki okurugayo ninga bakwatwe kandi bajunanwe aho kutahirira ekibira kya gavumenti. Abali mu kibira mbagambe ngo bajja kusibwa I direct to police to handle those people. Abali mu kibira gendo bayiyeyo and arrest them. Gasha kwa Onesmus Story yahabwe habwa Tayari West. Atari Board survivors